Ukaż swoją obrazovku. Ahoj. Patryk, daj okuliary, na co ty ich dawał? Okuliarki daj. Tato, zrobię okuliary. Jak sa voláš, čo sa prihlásila? Haló, Nati. Co to je? Izmír Olach. Na to písal. Falko a relax. More O čem Izmir? Káďo. Jaký Káďo? More, Sofia. Ja Izmir. Ale o čem chceš? Co chceš? A skaj si Izmir z Glovky alebo za štvrtka? Jako poznáme, joj, more. Gabo, hraj futbal. Ukaž, však ja to chcem vidieť. Čo je? Falko a Rex. Co Falko a Rex? Čo? No ja nejsem Falko. Ani ona není Rex. Počkaj. Sofia, čo je asi? Nič sa je? nedieje. Ona je cigánka, či co? O čem ide furt? Čo si cigánka, Sofia? Jaký koníček má? Ona má konia. Tak to je cigánka. Není. Ten Darinka. Darinka! Ne. Ticho. Celé.